Bonsoir, je me présente, je suis Jadranka Бойковска-Бенраждаль de la Fondation Bel Ideal. Добър вечер, аз се представям, аз съм председателка и основач на фундацията Бел Идеал от Франция. J'ai eu le plaisir de préparer un spectacle ce soir à Делчево. Чест ми беше, що вечерва подготвихме, по-точно подготвих в спектакъл в Делчево. 127 élèves de 11 écoles et de 8 villes différentes de toute la Macédoine du Nord sont venus préparer un spectacle à Делчево. 127 ученици и от 11 града, от 8 градови, odnosno и 11 училища от цяла Македония подготвя овој спектакл. Et c'était très intéressant et très agréable de les voir tous s'amuser et pouvoir bien évidemment parler le français et présenter la culture française. И беше много интересно и убаво да се гледа како го зборуваат францускиот јазик, низ игра и се забава. Ce fut vraiment un plaisir pour moi et une grande émotion de pouvoir recevoir aussi et présenter les deux professeurs qui nous ont aidés, Biljana et Magdalena. И чест ми беше што цел овој труд ми беше подкрепен од двете професорки од Делчево и Пехчево, Biljana и Magde. À très bientôt et surtout à l'année prochaine pour un autre événement de la francophonie. Ви се заблагодарувам и ви закажувам друго видување до година за друг наст. Само колку време трае ова се, колку време се организира во минатото, колку пати досега? Ова е веќе втора година. Ce fut la seconde année que Bel Ideal organisait ce type d'événement, donc une soirée francophone nationale avec différentes villes de toute la Macédoine qui viennent dans une ville précisément cette année à Delčevo. Ова е втора година што Бел Идеал го организира овој настан. Всушност тоа е патување на франкофонијата низ Македонија. Денес е втора година што се организира овој настан токму во Делчево, а до година во друг град. Благодарам, многу успехи понатаму. Merci. Bonsoir. Супер.